chi bai vek ule ka channel la en ngai lo te tan ning chu Moses to foi zela ani a sabatha la a etia YouTube ti hi ti tan hi ka ni a ngama ro chu ri lo wangin dei tak ko boya nung chu thla ka la thei lo ba la thei lo in ko oma chuanin ma deuh tang khan YouTube channel hi ka ran le a ka ti tan le a ri lo ngai ngol ve ti part 1 atangin katana part 7 thleng om to a comment video comment masa lama khan part 8 request te a oma ha te khan na ti zel tura ngai la he euro lai ni a euro in minti boy le a European Championship get lai ni wangin group D hi a voi kha the wain khel to a Netherlands in Poland 2-1 in an ne a France in Austria 1-0 in ne a ma se France in goal an thun mi alawa an goal nei chun hi Wober Austria player Wober rathun ani a minute som thum paret na on goala Kante a Mbappe cross a lo to lu pal ani a player of the match N'Golo Kante tang hian kan senga ani hi Al Ittihad Saudi Arabia Saudi League khel ani a Saudi League khel ni a ala tha laia ala wang lai ala ni a ramtan hian voi songa paru a fe chok to gol ni a thun ve to a chuanin a passing accuracy hi za songkua pahnih adika ein khal chhung zongin kilometer som pakhat le point riat atlan ani atlan nem hop mai a top speed atlan chakver ke kilometer per hour at ani a somthum pali point nga ani ni France in rem dan hi an player nei dan hi an lai de ungeni Rabiot Kante Griezmann hi midfield ta an ron tlara hi a fu lo pati a Griezmann le Dembele hi right winger an ron da a hi chu opposition pa ngai ani a le left wing a thuram an da a Mbappe a club position ani a Mbappe hi left winger ang hian khel lo sela ramtana gol thun hember Oliver Giroud hi striker position Mbappe a khelna hen khel lo sela ti kha ka du thu sam ani a chuba ka chuan Rabiot ke sei sel lawa Kante ka sei sel lawa Real Madrid player Germany te Kamavinga te omma sela kala du zok tho du zok ti la du zok po chuang lo a khel hi apoi ke chuang lo wa chung te chu kan sei du a chuanin Fofana te an oma Coman te pon lo oma Coman hi Bayern Munich winger tha ani a Konate Ibrahima Konate Liverpool defender te po kha an la ani ti te kha kan sei til du a chuanin enge kan sei ang de a
chuanin Belgium khan Yannick Carrasco kha left defense ronda left defender panga hi Ian Vertonghen hi oma adang hi aneyam ka hrelowa player thar an ni no ka wangin underleg ka khel ani a kum somthum pasari ni to ma se underleg tan thathakin la khel thia Yannick Carrasco forward ai chuan handa zawk sela fu zawk ngam le oti te karil ro oma Al Sabab FC a khel ni a Yannick Carrasco hi Spain a piang ani te de ya chung te chu kan soi ve mai ni ko lo zing langsar zinga me chu biswai ani a ramtan hian voi somnga panga Inland to in goal som hi pasari athun to ani forna bache khel lai ni a awang lai tak khalani ani po romero luka ku soi tur tama kan soi lawang chung chu kan soi do a photin chuan Slovakia goal scorer an ming hi lama hara in khalan tran le to Portugal te Ivan ti tur nge Ivan ti tur ka hrelowa Ivan Scrans SCHRANZ Scrans Slovakia goal scorer kha kum somthum mi September ni som pathum sang khan chakwa somkhwa pathum piang ani a Bratislava Slovakia apiang ni in fituk le in chikhat forward le winger anga khel thei ni a Slava Prague a khel ani a jersey number somni poruk ha ani a Slovakia under 19 le 21 tangana khel hu in senior team tan hian voi somni pathuma goalie a khum to ani Slava Prague tan hian voi somru pakwa a goal sari a khum to ani sang somni pakhat atanga khel tan to ani Slava Prague tan hian player of the match po kha Slovakia player thawni a Stanislav Lobota ani a tenin Slovakia piang ani a sang khat zakwa songkwa pali a piang ani a kum somni pakwa fitnga le in churuk asang ni in defensive midfielder ni a ani hi Napoli player ni a jersey number somruk pariat a ha a Napoli tan hian voiza somni pariat khel to in goal ni athun ve to ani Slovakia under 18 19 20 21 ate khel nuin sang ni som Portugal khan so Slovakia senior team a hlan kai ni a voisom nga panga khel to in goalie athun to ani Belgium Slovakia kan saya Stanislav Lobotka kha Slovakia pronunciation chuan Stanislo atopa LAV kha LAW angin an lama minute chungpa chung
a khela za a som kwa passing accuracy na ya fi a distance cover kha 12.1 km ani at puirem rem khop mai kan helshet lar ve deuh tur chu Martin Dubravka khani a che Newcastle te defender Newcastle te goal arun veng to thina arun veng thina tun apola veng ka ria a farsi a chang regular big lawa an lo dan ve zeu zeu thina kum som thum pasari mi ani to ani ti khakan sui ve luam ani a football expert kani lova amaro chu football hi galo khel ve thina ano pan deuh zuar lain chuwangin kan sei ve luam ani chu sei le chak engi o eno France lama go kilai tu Uber kha Maximilian Uber ani a February nili sang khat zakwa songkwa poriata piang ani a kumsong ne paruk mi ani a Vienna Austria piang ani a fit truk le inchin ni sang ani a position hi center back le left back a khel thei ani a Leeds United player ni in championship an khel ta ka wangin tuna hian Borussia Mönchengladbach lonin a khel mek ani ti te kha kan sei ani Rapid Wien youth career a khel ani a Rapid Wien na injur chuak ani a Ajax tan te Sevilla tan te Red Bull Salzburg tan te pawh lo khel tawh ani ti te kha kan sei ani a chu lo chu sei chak kala nem en de lo nge Romania Ukraine Belgium Slovakia ka sei buai no yang ti chu kala ong ranga Romania goal thun tu te hi kan sei le so joyanga ka thiam angin minute somni pakwana goal thun tu Constantiu kha amhing pum chu Nicole Claudio Stancio ani a mai ni sari sang kha jakwa songko pathum apiang ani a kum som thum pakhat Romania piang ani a fitna de inchisteri sang ani a attacking midfield le winger ranga khel thei ani a Damak FC Saudi Arabia League khel ani a jersey number somthum pakhat a ha ani Damak FC a hian Unirii Alba Lulia tan vai somthum paruk khelin goal thum athuna Romania League kani a hi Vaslui Romania club ani a Vaslui Romania club tan tho Vaslui tan vai somli pasari khela vai ni apet gola FC Steaua Bucharesti Romania club tho tan vai som ko in lanin vai som ni pali apet gol sak bok ani sang ni som pathum som paruk inkara ani hi chuanin pa hi amak khop maya Anderlecht tan sang ni som paruk som paret inkara Belgian di ka in son le a vai som thum pali in kheli vai som thum pali khel second goal nga athuna sang ni som paret som ko Sparta Prague Czech Republic
inson le in voisom thum pakhat in lana goal som chuan sang hi som pakwa Al Ali Saudi ya voisom in khelin voisom in lanin goal ni sang hi som pakwa sang hi som ni pani Slovak Prague Czech Republic a kir le in voisom sari pasaria goal som pakwa sang hi som ni pani som ni pathuma Wuhan 3 town China akal le tadaya voisom nga pakhat in lanin goal som pakhat athun saka tuna hian kan sueng khan Saudi League damaktan khelin voisom ni pasari in lana goli akung to ani Romania tan hian under 19 le 21 under 21 bak khel lawa sang hi som paruk khan senior team tan khel tanin voisom sari pakhat in lana goal som panga athun to ani chuanin Armarin minute somnga pathuma goal thun tu kha Armarin minute somnga pathuma goal thun tu kha ahing kum chu Razvan Gabriel Marin ania me ni som ni pathum sang kha jakpo som ko paru ka piang ania kum som ni pariat mi ania Bucharest Romania piang ania fit nga le in chi som defensive midfielder ania me gallery player nia Empoli alonin akhela jersey number som pariat aha ani youth career hi chu ko sei lo mai anga senior career a Viitorul Constanta Romania club tan voisom sari panga in len goal riat thuna chuan sang ni som pasari som pakwa season a Sunderland ka insunin voisom riat pakwa in lana goal som paruk athuna Sunderland ka Belgium club ani Romania ani to dawa chuanin Ajax sang ni som pakwa sang ni som ni pakhata a in sona voisom ai lana goal thun lawa a che khop maya sang ni som ni pakhat Galeria lonin akala voisom thum pasaria goal thum chuan Galeria hian sang ni som ni pakhat a season a zir ani chu pasai thiam chia lo voisom thum paruk in line goal thun lawa chuan sang ni som ni pahnia Empoli lonin voisom ruk pathum in line goal ni chuan international hian under 17 under 19 under 21 te a khel nu in sang ni som paruk khan Romania senior team tang khel tanin voisom nga paruk in lana goal li athuna goal nga na che ani ang chu tu na tun nen chung chu ani Armarin chuanin goal thun tu pakhat kha kan sei le ang chu bak chu kan sei to lawang in khel ke en la Portugal la in khela Czech Republic nen di D'Agosto ni 57 minutes nga pasaria thun tu khan ya Denis Mikhail D'Agosto ti ania min pum hi July ni ruk sang kha jakpo som ko pakwa piang ania kum som ni palimi ania Bucharest Romania piang ania fit ruk chi ania forward ania current team hi Gaziantep Turkish League khel ania Standard League katanga lona khel ania jersey number som sari aha ani
senior career hi kan sayang a youth career hi chu kan say lawang sang hi som pasari sang hi som pakwa Vitorul Constanta tan voi som di paruka gol ria da thuna sang hi som pakwa a Sanderleka voi som nga panga in lana gol som pakhat sang hi som di pakhata khotona lonin da kala voi kuwa in lanin gol khung lawa sang hi som ni pathum Genua lon bokin nakala voi nga in lanin gol thun lawa heng hi a in liam bang ani kringa karin danin chuan tu sang hi som ni pathum jai Gaziantep hian lonin akala gol somthum pahnia voi somthum pahni in hana gol som pali athuna mi wanga senior team tuna Europe khel tura kaute pawh hi ani ka ringa chu du tok potila inkhel antan le to a inkhel en ka du a ka thiam ang tokin ka thei ang tokin heng hi karon ti ve thin don ani tu thlenga video min la en sak ani chuan khongai takin like khamin lo me sakla ka lo motang like te min la sub lo tan min subscribers te min subscribe tur te in khong ina kan ngen ani in zavai in lalpan alet tam takin malsom na in vu cheu ro se kalome